Kada je u pitanju problem nasilja u porodici i nasilja prema ženama, onda možemo reći da u Bosni i Hercegovini postoji solidan pravni okvir koji to reguliše, ali to opet ne znači da se žrtve olako odlučuju da prijavljuju. I dalje imamo problem sa prijavljivanjem nasilja od strane žrtava, jer ja bih rekla da su žrtve, naročito žene, i dalje opterećene tradicionalnim ulogama u društvu, a to znači da na neki način štite privatnost, a zaštita nasilja nije nikako dobra za ženu, a nije ni za društvo. Zato što kada je u pitanju nasilje, problem je i zdravlja žene i zdravlja djece koji vrlo često prisustvuju činovima nasilja. I da bi se sve to prevazišlo, da bi se omogućilo da se zaštiti žrtva i da se kažnjava učinilac nasilja, potrebno je da se radi i na senzibilitetu nosilaca pravosudnih funkcija i na taj način pravilno prepoznati ovaj problem.